Pozdrav svim gledateljima ovog filmića, moje ime je Ana i radim kao edukator u zoološkom vrtu. Danas bih vam predstavila jednu vrstu koju imamo u zoološkom vrtu, odnosno točno u našem edukacijskom centru. Ovo je naša zmija, zove se Fifi i to je jedna mliječna zmija. Ona spada u isti rod zajedno sa kraljevskim zmijama i obje su zapravo poznate po ovako izrazitoj obojenosti. To je inače dosta rijetko kod zmija, s obzirom na to da je ovo neotrovna zmija, a obično su otrovne životinje sa naglašenim bojama. Međutim, ova naša zmija nije ovako obojena samo da bi bila lijepa, već ta boja naravno ima i određenu ulogu. Točnije, ona oponaša upravo jednu otrovnu zmiju, odnosno koraljnu zmiju. Razlike između otrovnice i neotrovnice, odnosno između ove mliječne zmije i koraljne zmije, je u rasporedu boja. Znači, kod otrovnice se recimo nikada neće dodirivati međusobno ovako crna i crvena boja, dok se kod mliječne zmije to redovito primjećuje, odnosno te se dvije boje dodiruju. Inače, zanimljivo ime ove zmije poteklo od jednog starog, ali pogrešnog vjerovanja da piju kraljevi lijeko iz vimena. Međutim, one nisu čak ni anatomski ni morfološki prilagođene za takav način prehrane. Možete primijetiti da se ona već poprilično domaćila ovdje na mojoj ruci, znači pogodne su za ovako diranje i držanje u rukama i konkretno ova naša Fifi se može i podragati na nekim određenim događanjima u zoološkom vrtu. Eto, pa ja bih sada iskoristila priliku i pozvala našeg kamermana ako želi malo podragati zmiju, tako da vi možete primijetiti kako su zapravo one miroljubive. Znači, nije sluzava, suprotno onome što većina ljudi misli o zmijama. Inače, ova zmija upravo zbog svoje žarke obojenosti, što je, kao što smo rekli, rijetko kod neotrovnih zmija, je vrlo omiljena u teraristici, stoga ih ljudi često drže za kućne ljubimce, a osim toga je jako jednostavno za uzdržavanje. Znači, može se jednostavno hraniti manjim glodavcima, iako u prirodi, osim glodavaca, jede i hladnokrvne životinje, znači poput drugih zmija ili žaba. Recimo, njezin bliski rođak, kraljevska zmija, jede čak i otrovne zmije, pa su zbog toga dobili jednu vrlo laskavu reputaciju korisne zmije. Ja bih samo apelirala na buduće terariste koji bi možda jednom u životu htjeli imati ovakvu životinju, da životinje uzimaju od provjerenih uzgajivača, znači da ipak skupe koji novčić više, da ih ne kupuju od švercera, jer su te životinje tada vrlo često uzimane iz prirode. Iako ova vrsta nije ugrožena, vrlo često se dogodi da upravo zbog uzimanja životinja za kućne ljubimce kao egzotične životinje dođe do tog problema da se smanji njihov broj u prirodi. Ova vrsta inače živi na prostoru Meksika i ovo je točnije jedna podvrsta mliječne zmije. Mliječna zmija je zapravo samo jedna vrsta, te ima mnogo podvrsta, preko 20, i ovo je jedna sinolonska mliječna zmija. Osim ove podvrste, mi u zoološkom vrtu imamo i hondrušku mliječnu zmiju. Ona je zanimljiva po tome što, osim toga što je podvrsta, još i unutar te podvrste mogu biti različite boje. Recimo, može biti, eto, skoro pa iste obojenosti kao i ova. Razlika je u razmaku i debljini ovih prugica, znači crvenih, bijelih i crnih. A osim toga može biti takozvana mandarina boja, znači ova bijela boja je više narančasta nego bijela. Isto tako može biti varijanta da ima samo crne prugice, da je ostatak crveni. Znači, i unutar jedne podvrste možemo imati razne varijante. A osim toga, u zoološkom vrtu imamo i njihovog bliskog rođaka, odnosno spadaju u isti rod, jednu kraljevsku zmiju koja je dvobojna, crno-bijela, ali isto tako veoma zanimljivog izgleda. Eto, to bi bilo ukratko o našoj zmiji. Ja vam sada sve pozdravljam i pozvala bih vas da dođete i uživo vidjeti ove naše prekrasne ljubimce u zoološkom vrtu.